Mophuthego wetso ko o dutseng ko teng mo Banterfono mo nakong ena ya COVID-19. Matshelo a rona re sa tlwaela go tshela ka mokgwa ona, re sa tlwaela go rapela ka mokgwa ona, le tsotlhe re dinela mo diatleng tsa Modimo. Pele nka simolola mosebetsi wa rona, tlo re rapela. Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moyagano, Jehova ke a rapela ka baka la lebitso la Morena Jesu Kriste. Theoga wena ka sebele Jehova, re matlafatse o re tiise, o tsholela moya o kgallang ka gare go batho botlhe. O baditseng teng Modimo, bogolo ba hao bo bonagale, maatla a lehodimo a bonagale, the power of the Holy Spirit e dule ka gare go bona, o re ka matsatsi le matsatsi go bogolo, wena ya tshwanelang ke kgalalelo tsa ka bosefitleng. Mophuthego wa Modimo ntetla re tsena mo molaetseng wa mosong wa letsatsi, mme re bona ka gare go buka ya ntlha 1 Dikgosi mme re bala chapter 18 mme verse re tla bala verse 41 go fitlhela ko Modimo a re laolelang gore re fitlhe ko teng. First King the chapter 18 the verse 41 up to verse 46. Ne ha re bone e balega ka tsela ke ena. Setlhogo sa teng se re lupa le a khutlisiwa. Ne ha re bone e balega ka tsela ke ena. Jaanong Elia a raya Ahabe a re, tlhatloga o je o nwe, gonne go utlwala mosomo wa pula. Ahabe a tlhatlogela go ja le go nwa, mme Elia a tlhatlogela kwa setlhoeng sa Karamele, a inama fa fatshe a tsenya sefatlhego fa gare ga mangwele. A ba a raya modiredi wa gage a re, a ke o tlhatloge o lebe ntlheng ya lewatle. Mme a tlhatloga a leba a re, ga gona sepe. Elia a re, boelela, ga dirafala jalo ga supa. Mme a re, a tla la bosupa a re, lerunyana ke le kana ka seatla sa motho le tlhatloga mo lewatleng. Ke fa Elia a re, ya o re Ahabe o re, a golole koloi felong gonne pula e seka ya motshwara. Mme ka tshoganyetso legodimo la ntshofala ka maru le phefo, ga nna pula e kgolo. Mme Ahabe a palama koloi a ya kwa Israele. Mme seatla sa morena sa nna mo go Elia, ba a itlama matheka a taboga fa pele ha Ahabe go ya go fitlha kwa Israele. Ha morena a hlonolofatse palo ya lentswe, tlo re rapela Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moyagano, Jehova re a rapela ka baka la lebitso la Morena Jesu Kriste. Modimo theoga wena ka sebele, e nne wena ya re tataisang ka gare go lentswe lena. A mang le mang ya utlwang lentswe lena le dire ka gare go yena, le mo lokise maikutlo, bogolo ba gago go tle bonagane. Modimo re tshepetse go wena fela ka lebitso la gago le bakang ka o sa feleng. I pray in the name of Jesus.
phutego ya modimo re kopana le seemo sa Elia ka morago ga gore ka nako ya kgosi Ahabe ba fumanela gore go nna le bothata go fitlhella mo naga e iphitlhelang le ka gare go dupa. Pula ga iyo, dijo ga diyo, leruo la fela ka lebaka la go hloka metsi. Me go etsagala gore Elia moya o halalelang o kene ka gare go yena. Ya re ho kena ka gare go yena o re bolella Ahabe o re aje anwe gonne go utlwala mosumo wa pula. Ahabe a hlatloga aja anwa, Elia a hlatlogela kwa sehlweng sa Karamele ho a neng a ilo rapela a kopa modimo gore a ne sepula. A hlatlogela sehlweng a tsenya sefatlhego sa gage a khubama ka mangwele a se tsenya fa gare ga mangwele. Mophutego o tlosisa gore monna yona wa khubama o ba sefatlhego, me o raya modireli wa gage a re leba ntlheng ya lewatle. Me e re ga o leba ntlheng ya lewatle o mpolelle gore go diragala eng. Modireli yena a etsa jwale, ya re ga leba ntlheng ya lewatle wa boa o bolella Elia a re ga gona sepe seo se diragalang. Me Elia ka nako eo he keep on praying. Me modireli wa gage ntse a ya a boa, me Elia o tswelela go rapelela. Ke ka mo bekeng e fetileng ke rile ka re go wena, you need to pray until something setsagala. Me ya re Elia a tsweletse ga fitla ha bosupa a bua le modimo. Ya re modireli wa gage a gotla la bosupa o re go yena le runyana ke lena le le kana ka seatla sa motho le le tswang ka gare go lewatle. Elia ka lebaka la tisetso la go tseba gore modimo a phela o re ya gore go Abe a golole dikoloi gonne pula yetla e tlo mo tshwara. Me maru ka ona motsotso o puto ya modimo tlhaloganya bogolo wa modimo le ka mo thapelo e leng the powerful weapon. Ya re ka tshoganyetso le godimo la ntshofala, me ga nna le maru le phefo, me ga nna le pula e kgolo. Ga go nna le pula, go nna le pula e kgolo eo e neng yana. Me kgosi a palama koloi ya gagwe a ya Israel. Mo phutego ya modimo ke go tlisetsang ke gore seemo se ka nna thata jwang, ra hloka dijo, ra hloka metsi, ra hloka tsotlhe, empa ha re kopa modimo re mo kopa ka nnete re khubame ka mangwele, modimo wa utlwa. Mo ke yang teng ke gore
Get your bucket ready. The rain is coming. Siamisa nkgo ya gago gonne pula yetla. Se ke se tlisang ke gore itukise gonne the blessings tsa modimo di etla towards your direction. Ka mo o di kopang ka teng. Ha o kopa pula yetla e tlona. Le sengwe se o se kopetseng mo modimong. Get ready. I prepare la sona gonne ga setla modimo a go tshegofatsa o hloka gore e be le gore o siame. You are ready go amogela the blessing. Le wena get your bucket ready gonne pula yeta. The rain is coming. Ga o tlwagala mosumo pula e kgolo ya tshologa mme Israele ya fumana pula. Le wena o leng ko teng pula yetla modimo tlo tshegofatsa. Ha o e bala ka gare go Joel chapter 2 verse 23 e re modimo o tla nesa pula ya mahlogonono e tla re ne mme re le batho re tla fumana dijo go ja mme botlhe bao ba tshepelang go modimo le bao ba sa tshepeleng go modimo o tla ba tshegofatsa. Bane modimo wa rena ke modimo wa dipelo ebile ke modimo yo o lokisang batho le ga seemo se le jwang le rona. Le ga seemo sena sa COVID-19 se re gateletse, the blessing tsa modimo di tlo kgokologa dietla. Rona re tshwanela gore re be ready ga di fitla. Di ske di a re shoka bogone. The blessings tsa modimo ha di fitla o tla ba re ga ya nna pula fela ya nna pula e kgolo. Le di blessings tsa modimo ha di go fitlhella ga yona just a blessing, yona a blessing tse di kgolo tse leng gore le wena o tla be o imakalla. Empa you need to get ready gore ga di fitla di go fumane o le ready. Modimo wa re lwanela, modimo o tla re tsetsa ka mogao. Ha re kgomareleng go modimo re sokologe re le setšhaba sa modimo mme re kgobamele go modimo. Ra ke batho ka matsatsi le matsatsi ke reng seemo sena se hloka modimo ka sebele. Seemo sena se hloka modimo a ikatumetse ka gare le rona re hloka modimo. Ha re lebaleng our differences, ha re lebaleng gore re batho ba jwang o phela jwang. Ena ke seemo seo re hlokang gore re kopane re be setšhaba se le sengwe re kope modimo bao re sitetse modimo re kope modimo gore a re itshwarele. Sefela sa gage se re pela tulo se tshabegang sa borena ba Jehova bohle batho atamelang ka go thothomela le motsebe ke modimo ke mmupi wa ntho tsohle matšhaba marena bafu o ya laya wa kgalemela o etsa ka mo a ratang ka teng. Ke ka mo ke reng pula yetla modimo o tlo re tshegofatsa, modimo o tlo re blessa mme le rona re tshwanela gore re baakanye dinkgo tsa rona gore ge modimo a re tshegofatsa, ge modimo a otlolla seatla sa gage, ge modimo a simolla go otlolla a re tshegofatsa ka pula o hloka gore e bo siame. Gonne modimo ga ne sa pula ga ne se pula fela. Lebella pula yena e hlahella ka moo le runyana fela mme le runyana lena la sheika gwa ntshofala pula yana. Mme le wena bonnyane bo bo tshwereng bo sengwenyana so se tshwereng seo ga o rapela ga o tiiseditse mo modimong ka thapela modimo o tla etsa mohlolo. E re ke go bolelle ga ne mosadi mongwe yo kileng a hlokofalla ke monna ka gare go buka ena e e boitshepo ya re laolela gore mosadi yona ya mohlolagadi go etsagala gore yo
e leng the debt collector a fitla ka gare go ntlo ya gage. Ya re ga a fitla ka gare go ntlo ya gage go fumanelega gore ga ana sepe seo a ka se nayang gore a patele dikoloto tseo lapa lena le iphumana le re ka gare go yena. Mme motho yona mohlologadi ena a ya go Elisha a bua le Elisha a re, mohlanka wa gago monna wa me yo a neng a boifa Modimo o hlokofetse, mme ke setse ka gare go melato. Mme seo ke se go tlisetsang ke gore Elisha o re go yena, tsamaya o ye ka gare go metse o o dulang ka gare go, o re go bona ba go adime dinkgo, mme wena le bomorwago le itswalele ka gare go ntlo. Mme ka lebaka la olinyana fela e o reng o na le yena, mme ka lebaka la the power of the prayer, le ka lebaka la Modimo yona yo tshepagalang, rest assured oli yena o tlo o tlatsa dinkgo tsena tse o tlabeng o di adimile, mme wa kgona go patela melato ya gage, ebile wa kgona go tshela le bana ba gago. Le wena ko o leng ko teng, pula e tla, get ready, pula e tla. Lokisa pakete tsa gago, lokisa dinkgo tsa gago, gobane ga pula e ga e tshegofatsa, Modimo a tshegofatsa. O re ke tla go blessa go fitlhella o se tlhele o sa itse gore o ka re. Modimo o tla go tshegofatsa, Modimo o tla go etsetsa ka mogala. O seke wa tlhobaga Modimo, gonne Modimo yena o tla re. Mme botlhe ba o re dumela, tlala e tla fela, tlala e tla fela, mme le rona re tla gola, gobane Modimo yona o tla re. Haleluya, boka morena gonne o molemo, le butlele bohloko jwa gage ke Job Sekotleng. Get ready.